izuzetno mi je čast da u ime Ministarstva odbrane i u svoje ime otvorim izložbu Veliki rat očima malog čoveka koja je priređena povodom obeležavanja 100-godišnjice Prvog svjetskog rata. Tokom protekle godine i ove Ministarstvo odbrane je priredilo niz izložbi posvećenih Prvom svjetskom ratu i o sećanju na hrabru srpsku vojsku i beskompromisnu žrtvu njenih pripadnika zarad ideje o slobodi. Došlo je vreme da odamo počast podvizima i stradanjima civilnog stanovništva, jer rat nisu vodili samo vojnici. Izložba Veliki rat očima malog čoveka rezultat je napora pripadnika Vojnog muzeja sa ciljem da nam predstave svedočanstva o velikim materijalnim razaranjima, gladi, siromaštvu, bolestima i izgnanstvu običnog čoveka. Nasleđe koje je ovde prikazano podsjeća nas da istorija nudi čovečanstvu mnoge lekcije, a najvažnija je lekcija o životu. Sa željom da Vojni muzej nastavi istim žarom da prezentuje kulturnu baštinu Republike Srbije, proglašavam izložbu Veliki rat očima malog čoveka svečano otvorenom.